Dragi ljudi, pošto radim u teretani, nekad se osjećam stvarno kao neki terapeut. Bila mi je ženska jučer na poslu i žali se za svoj brak, kako je nesretna. I sad ja njoj kažem, ok, reko, nesretna si, koliko si reko dugo u braku? Kaže, 15 godina. Dragi moji ljudi, 15 godina biti u nesretnom braku, da li vi znate kako je to teško, kako je to naporno? Žene moje, zašto si to radite? Ja nju pitam, sad ja bi još i razumjela da ona tog čovjeka voli. Ja nju pitam, rekao, ali voliš ti svog muža? Kaže ona meni, volim. Kaže, taj mi je čovjek, kaže, uništio moj život. Velim ja, rekao, nije ti on, rekao, uništio, rekao, uništila se sama. Rekao, ako si nesretna, što nisi spakirala svoje stvari i otišla? Onda su krenuli izgovori. Ali ja ne radim, ali ne zarađujem dovoljno, nisam financijski stabilna. Drage moje žene, vjerujte mi, svi kažu, joj, teško je otići. Nije teško otići, teško je živjeti u takvom braku, teško je svaki dan sebe gledati kako truneš. Daj, žene, skockajte se, živite samo jednom, nemate 105 života. Ako ste nesretni, idite, nemojte trpeti, nemojte nikoga dopustiti da vas gazi i vjerujte mi, puno teže je to ostati u takvom braku nego se pokupiti i otići. Ja znam toliko žena koje su isto tako trpile i kad su otišle, uspjele nekako skupiti hrabrosti, su rekli, ajme što sam bila glupa što nisam prije. Vjerujte mi, uživajte mi u danu.